Ramhlun South Presbyterian Koshan chuan kumsom nga atlinna Golden Jubilee chu August ni somni pahni atanga ni somni pariat sang ni som chung hian an thei ang to karo puyalom tumin anin buat sai meka Koshan chuan pathian ram zawzel nan taksa le tharau lama thei to pin ma an la meka ni he Golden Jubilee mang tura in buat sai na chu kongshang shangin an beya camping chongli nei to ania thiang nimna thupui mangin veng chung ti fai lama nasa takin ma an labok mimal nun taksa le tharau lam nun in bon thiang nimna lambe pui thak me kani he slide kan mu ang hian t-shirt thanem tak cha ani a biak in kota no pangle tar thlenin Jubilee an urlo kani tin an Koshan mi mundanga omzong zong USA Europe Pacific Clear Carte Australia thlenga pathian rongbol na le na chi sang sang thok mek te le zirlai te ne na intlo ko ton nan te zawzo ka chanchin tharong bol zel nan Koshan website an siam tharboka www.ramlunkoshan.org adu apyang tan clear thei ani hengba ka hian an Koshan mi le salong ni to zong zong te thian cha le chung khat leina zong zong te hne na ni som hi pahni thariat sang ni som zinga voicemail le SMS mangin Jubilee chibai buk na thon chwa vek an tumbo kani an Koshan hian project poimo enge mozat zinga mi har sa zok te tan puina tur endowment fund scheme siamin cheng nuai som an ram han bok an Koshan mi lo ni to zong zong le Koshan mi du sakhu piang te hne na chibai buk na an hlan ani